so intimesira mo buna hafofo Asante ni edi watem a no mama ni watem odi siremni atem siremni nkotwe sekan ko Asante region ni bi so nkuku no eno Asante ni odi sahwini atem odi ahunani atem odi obi atem Asante ni woye den woye se woti buna hafo wo de wo ba be face no ayi a social media be lusu enti ja no nante odi watem a ja no fan se onu ano no men pese Bono ni bi beso camera si nanim abe influence the youth in Bono afo se omumra na omume attack Asantefo dabi muntinam baby Asante ni sa anote because at the end of the day Asante ni Bono no oma ware omo ho ya busia baako enti mesira mo Bono afofo no manya Agyemang na meba be fire mo back to back to say dem dey Asantefo na maybe there is no favoritism in warm up munye din Memua kwapa eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first timer any abomodia subscribe. Me a notification nesu send anytime bia ye di video betumuno won son sabe kan wenye bia hwe ushebia comment fa ho che wa dwen efa video no ho bisia like video no na sha emo bia so enya bi hwe me dasi bebre abusia Twene Jonas grass nkoa the system is working 24/7 abusia for Twene Jonas say wo hu say Bono youth abusia oma beye press conference bia akoye se omo tutu ayampia bi ekire Asantefo eno no so wo ka kire omo se de omo ye no wo munyai no mu nim de omo ye o se Bono ho mu nyina no eka Asanteman ho techiman brekum doma sampa ehehe nyina abusuafo na ni nyina eka Asanteman ho eti atem didi a oma sori a omu didi Asantefo atem no ebe ya omu ntwa so no omu nyina omu ye Asantefo eno no sa aka se Dormaahene ebusua edin a eda ne so eye Agyemang Badu no eye Asante din nti ono so oye den oye Asante ni pa nti ensem bebrebe a ya oka efa Asantefo ho ani otumfo ho no omu nyina wo so omu ye den omu jai ebusua Twene Jonas grass nkoa osi wo ka kire omu se Asantefo de ultimi nye omu hwe wo ye den kra dombeya no mbeden ombeye so omu kosuru bafo mu a omu ye den omu di omu so nti atem didie no omu nyai no omu nyina abusua omu ye Asantefo Twene Jonas ana ene de all kasa no akoye se ene edam ne ba echina na ateko ene eba na ateko nti abusuafo omu de mienko tie Twene Jonas grass nkoa the system is working 24/7 guy bi oyisu Korea di o se fire base count aboa no oh amon de ma menya mo Jimmy no ma Jimmy Asantefo ne ja mo Jimmy too much enti na me fire Bono afofo no every 1 minute bi aban ma sina enti na me fire Bono afofo mo so Jimmy fo Asante ne Jimmy ana mo ba be Jimmy bi o Bono ni na tetechiman na wasofo asi wani ma mo ni mu fira himfie techiman ya himfie a mo ye den mo ye nkwase ade no Wana kachem say o Bono ni betimi ni Asante ni aye propaganda Asante ni ono na dia ni awodi no every 1 minute bi aban ma sina na dia ni awodi anu ntwa ono ane hwe otumfo no de ye ayesem entu ono ye na ayesem a emesofo nsi wanim emesoso ne so man toka mesi ntokwasi ayi na ebewu ese mu ja Asante ni ame Asante ni di watema ofani entafo ye ni anum siremfo Asantefo na to omudi ntafo Asantefo di o matema no peto mentafo mwai o a makasa ade na mun kwa de di matema na mu di Jimmy aba be so muntamba bi nyino mu ho o odi Asante ni odi watema entare ho ono ye illiterate ontukwan ono te ono onim se market kese e wo Ghana no techiman ho na wo ono onim se techiman na Kumasefo no kofa bayire ne body eba Kumase beton Asante ni onim o ye illiterate and to ono so ayen onim se techiman biggest market the center of Ghana onim
onim se enama a ori afish ni adwene a ori nyina ye kofa firi bu na afo ye fa firi adwira ene ai yaji ono onim ni nyina o onim atebu nom ni ade na asantefo no ne maame na etukwan ne maame nenim ono so obo meka nkyere no won ti ono na asantini abrante no ono jimi a wojimi nyina ne maame na hwe no ye de hye o ono nim hye on tukwan nti ono kasa ja no kasa nya fe na mo be yesa na makofa problem na mama ntokwasi wo man no asantini ne de ne ma aftok de okabia obo a onim hye won no no ni nyame ye otumfo okobisa ne se asantini ubisa ne se nyankopon ne otumfo wan e powerful obeka se otumfo ne bo nyankopon ne nyankopon bo nipa asantini the original no na dwen se otumfo ye bigger than nyankopon ba ohata wiem nyankopon bo so ne asase enti se nipa we oni ne jeja chinya se wo ankasa wagimi nipa we oni ne jeja chinya wo ankasa wagimi timi hu obi oni asantini jeja chinya mi uni se na dwen ni ti abofom because we dan the obeka bi onyi ni ono to onanwe se Asante region no eye on my fofura yapa o ma che no ma be join Ghana onim se buna hafo any I keep Coast Infantefo ni ayi ni nyina ye region ba kwa kan ba ko na politics ti o ma Shd Stp onu onim se I can now a consist of buna hafo a consist of Asante region a consist of Infantefo ni Shefifo ni nyina onu onim oni di ani se otumfo e nyankopon asa every 1 minute bia by mas so ono no asantini ne kasa out of illiteracy wan huni ani di ani tie no nti ono ka asema eni kwa se ofa ni serious wan huni amecha mi nu yani asante every 1 minute bia by mas mi nu yani asantini ena me ka de otie me ka ni suban kyerɛw nti se mo gubuna hafo na manya jimi amba be fire mo na ba fire mo pa because mu jimi antokwa be si asantini onye mere o social media ono na no odene na wo ye do obewi ni ono ne de marketing o bunu ni o anumjabe na anim ye anumjabe na anim ya okosofo se o be challenge asantefo ja mo no mo nyom dede nya nkwa no mdi atemu anwonafo nyina asantefo from moa so ni ma sehwefo nyina asantefo from moa eti ena o ma di watema afa ne sa onua no de nyame ya o mo no what just here o mo no sa no mte problem aba galamsey be ku ono asantini aboa no but bizaze okobo galamsey so ade no ye obeda topic no ye krom hene so sen o krom hene nti ani biro tumfo wa jimi nse say obeme nyina ya aboa ne ya fight problem no man na ye no glass nko abosu chiabusianfo obechi abusianfo Matia, you wish I daddy. Have a good day. Yeah, of course, you know what it is. Or the Highlander and taxi driver again, and you're the 2024 Highlander Toyota. And not the taxi. What do you say? That's why I'm busy. Of course, you know what it is. I'm too damn popular in the United States. Some of these interactions may or my pop up. And to put out for Mr. Mumfam Jimmy Pepper Bintamo, Bia, so full synonym. And my problem na problem ba a problem kesiye Asante hene say Asantini so on the feed Ghana for nyina akra enye hwe sa na omotie na omosi Asante hene na hwe tachiman hene Asante hene na yesi Asante hene to aduane ma tachiman hene yare ye Asante hene na ye dan adi kotua ne ho ka hospital di enye hwe Asante hene no ni nuane tachiman hene no omo ya busia ese ahafo ene buna hafu na ye buna hafu complete na akufo adabe wai mu mienu ti ade a china bunofo ne ahafofo okwa eye jimi ntokwa because the same thing na kan ni nyina te e na oma wa im keke ntina da bia otumfo ntewa o nkransa na saase we na saase because na e kro back na politics nti oma wa im keke nti ayenuafo na omo ye dan Dormaahene obegyina ne ye boni din Agyemang Badu obi o wiase bia nim say ye fro obi Agyemang a o ya Asanteni Dormaahene bia kura Asanteni din
nti Jimmy me na me ganjo so mo ya Asantefo ena onkuransa ho na otumfo ese ye ho ye ne de yi onkuransa fo nyina kura Asante din wohu including tachimanfo nyina mu nyina mu kura Asante din mu kura Kandin echese mu nyina mu group ba ko ne ya chechem keke nti mesira mu mienka mo ba as one people ni em fight politicians no mo ye greed no mo say yensuo no omo na e problem wo anya Asante ana Bono na e problem see at this moment we as Ghanaians no yentimu abiko nkokurafo ni di abura ebe affect ye ene yen ma o omo de ombewu china Asante ni tiwoi enche obewu Akufo adokra de me amekwa kokunu nti obewu na nsia na omu a ye ne ebebre ye ne ye nchirima no so nti what I'm saying is say ye nyai trankwa Jimmy tribalism no Asantini du atema ye normal sa no ti Asantini hu obi aso ya boa onya Asantini a onya nipa onya de hye eye normal sa no mote wahu opa oni ne nkoto de same atale ono ne de ye chen wo de ne nye wahu ono nya sa nyame bo no menim die ti anyame ye ne sa de oye somebody a oye proud of himself bola kana ya jumani amichabu boy sene sambola ni ali ali bola kana ya jumani amichabu I will look about na rodi or subscribe of course obi anko Twene Jonas TV no subscribe say we had the comment ba me hunu ma kan ma body no so wabushi amfo ni ukromfo nyina atonka oro marega ti obi an sene star semra oba so asene star bra comment we are subscriber and I'm going to mention it. Yes, enti Asantini no ukobisa ne say bayire free here obeka se Kumasi bayire or ne ma me kofa free atebugu ne buy buna half but ono no illiteracy rating obeka se Kumasi bayire ukobisa ne say fish eda ne na me su na duane su ni fufuo fish eda so free here oh Asante fish enso oboa ne nana ne maame fro car ekofa free adwira buna hafu okofa free yaji buna hafu na de buy enti tachiman no the center bigger market ever omu ohene ni make tons of money enti obi anim ti Asantini to say tachiman hene come den na otumfo na oyare ye otumfo na ehwe na ukogina chinyae den ena menti abunofo na se no wafa Jimmy na ntupe ba bi antena Asantini asem oje achinya na Ghana flag na ba no Ghana flag ni ahana gufu asia no hye no MPV fo no be ka chenzo sha Ghana flag na bo no eti Asantini ukoje na chinya na oje Asantini achinya chese wadwin adwuma jan non kan de obeka bia why ono sha no tie Sano tie we Yesu plant me sano nyom ne kwa hypo Akufo ado ame ebre nana ba obi ebedidi nana ba obi ahobeto no I say I want to send a special message to I want you to send a special message to that base girl that he is not our youth president, so he should stop talking about the youth president. Oh that no onyo bia me bo ni di ba ko no fans a waje no enti aya no mukra no mpese o mu yesa na me bobo mu di no mu sebi said the almighty Twene Jonas na obi atie mi o tie moment a me bo di no wabusianfo be frɛ o namfofo be frɛ o obi afafo afrɛ o Twene Jonas abo di on we ye ne den say because people look up to me the whole Ghana Asante hene hwe me life Asante no hwe obi a o me nkwa no hwe me o Akufo ado abo yi se me nkwa no hwe me won bloggers ni nyina no adaje okohwe mo me nso me wadaje oto hwe me anopatu anwumre won enti minya bodin na no asebi ntina ya no mo ha adwen sa no ombe jimi ase be ya mebobɔ mu din na ese omabusuanfo ate omonka won ba base out hu fiu ate ombe ka chem se oba na han dan na otim kwase ampanyini junkie boy oti Germany ena oba na feed you o so ya do ho be compare me se oba na hwe no ena no kwase aga na ya enka obekwa akotena ho ai akọ ohuru nkonwa ho ohuru abrofu nkonwa ho saa no o mama me update ni nyina na afi so o sai the car
osade say almost me refi almost or the car bi nam eno ye nkwase adwuma ahomachi nyina na ogina mu obo triple ne double ne ayi na ona oye nkwase adwuma no patu anwumre onye scanity said ye no me ya atam epe ne da sorry no awo nkwase ama na pressure eda ne so na ne lucky ni say Germany no wo ye ntim kra na etuomuka waja se ena mo anya chance jimi bibi ni dia bibi ni ya kromfo nti o de radio bibi ni ya kromfo nti o dan bia wa bia glass nko a country bi so office ni o amo yi ni o glass nko a ba Ghana nko a de renadium de age ade no Ghana nko a de renadium de age because bibi ni ya criminal nti omo asiro omo ho omo kofa blacksmith for Ghana ba no omo be weda na de e de age embassy no ho Ghana embassy aya zo mare akufu tipase ne kwasi a so de picture abo when it tipase sabotan when it tipase akufu tipase bosom akwa na me ebre no bosom of course you know what it is was no ashe no kra no obia o America bia dan glass nko a ko bibi ni nko ade ono anim so ono e criminal ni profo see criminals o me ba be bawura me o ka se me bo bank sika bu akura ni glass nko a we Chase Bank ATM na bo ahwe ATM glass nko a ATM Chase Bank eni e bank ni inside nyina o glass nko a inside nyina glass nko a ba bia e glass nko a but akufuado embassy de na de eni e de ajejejo akufuado embassy every 1 minute bi abola kan nam bang dan o amin chanchira bang dan eni glass nko a bank offices ni nyina na ho no ATM na ho no bang dan glass nko a including manager office nyina glass nko a bang dan glass nko a glass nko a but akufuado e criminal ono nko an embassy enade nkanta efri Ghana ni abewoya e de age ho because oye criminal nti onim say ni nkofo criminal abeba be robo omo embassy ho say aso omo san omo jiska o omo ye Ghana card man no ma charge o in dollars no ma jiska na kodi kwasiafo stop people card am faso bi ani so omo nyina akronfo nko a Well, obviously, any Twene Jonas grass in Kwan, the system is working 24/7, and obviously, for Moten and Kano, and someone or the other two way, a day and also walk a farm. Comment session one nature warding, a funny sem no home. Have no a skeleton man TV, Monsieur Top for more. Yet the baby won't say away your first time more, and your bombardier. Subscribe, me a notification is so. Click on no send video bia ye di betumu no won som sabekan when ye bia sure me da si bebre